Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu. N'undi munsi n'andi mahirwe byose biracyashoboka mu buzima, kuba wabyutse bigakunda ukagenda bigakunda, ishimira Uwiteka Imana rurema. Nawe wabyutse ufite challenge nyinshi mu buzima, icyo nakubwiye ni kimwe cyo wikiheba, ejo n'undi munsi buzacya. Iyi ni AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Iyi ni gahunda y'amakuru nkuko twabijeje ya buri munsi. Nkuko bisanzwe rero kuri uyu munsi amakuru yacu aribanda cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, makuru avugwa muri Kivu zombi, no kuva Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ni menshi cyane avugwa muri iki gihugu. Hari inkuru yabyutse icaracara mu binyamakuru bitandukanye no kuri social media zitandukanye ivuga ku rupfu rwa Generali Chirimwami Peter. Uyu rero niwe wari uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yarishwe ubwo yari ku murongo w'urugamba. Aya makuru nubwo bimeze gutya yanditswe bitangazamakuru bitandukanye byandikira kuri murandasi, ndetse n'ubuyobozi bwa M23 butangaza aya makuru, ariko kandi rwa guverinoma ntago baragira icyo batangaza. Ngaho nguko rero kwibanda kuri aya makuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri internet. Ntabwo n'igihe nyine kuri uyu munsi nge ndi Besa Etienne. Kuri uyu munsi niko mutumirwa Baraho Jean Claude. Bwana Baraho, amakuru kiwiriranywe? Niriwe neza cyane, nta kibazo. Klima nubwo hari izuba ryo mu kwa mbere ariko nta birenze. Meze neza, ndabona ari fresher ahantu hose. Ukurikirana cyane abijyanye n'amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no muri iyi minsi kwifashisha cyane kugira ngo tugerageze kuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'intambara kubera muri Kongo. Bwana Claude, hari inkuru yavuzwe y'iyicwa ry'umujenerali ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, General Chirimwami Peter Chirimwami. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari yabivuga, ndavuga aba Kinshasa ntabwo bari babyemeza, nta nkuru twabona ibavaho, ariko abandi bantu bose ku marezo sociaux, kuri X, kuri amamtandao, amavideo, ahantu hose bavuga ko yaguye ku rugamba ahantu hafi ya Sake, bashobora kuba bita Kasengezi. Bivuga ko byagenze gute kugira ngo agwe muri uwo mutego ndetse anabura ubuzima? Ubundi ejo kuwa kane ku itariki 23 guhera mu gitondo twari twagiye tubona ama live ahantu hose, haba kuri Kivu Post, haba kuri za Radio Okapi, arimo kujya ku rugamba, afite abantu bamukurikiye benshi, harimo amaescortier n'abakoloneli n'abandi bantu bose. Urumva entourage ibari nini, entourage ya gouverneur ibari nini. Tubona nyine agiye ku rugamba aherekejwe n'ama blende ya MONUSCO, aherekejwe na tuvuge SADC, bari abasirikare bashinzwe kumurinda bo baba muri bya bihugu bya Tanzania na Afrika y'Epfo, arimo kwegera Sake. Amakuru yandi yaje kutugeraho hafi mu rukerera mu gitondo cy'uyu munsi nuko ngo yaba yarayishwe, ngo aguye aho ngaho Kasengeza. Rero ni amakuru ari kuvugwa ko Generali Chirimwami Peter wayoboraga Kivu y'Amajyaruguru yishwe n'abarwanyi ba M23. Bivuga ko mbere yuko apfa hari video ya caracaye ku mbuga nkoranyambaga nabonye ku rubuga rwa X, ari kujya ku murongo w'urugamba. Biriya nko kujyanye na politike, kuba umujenerali unasanzwe anayobora intara ya Kivu yafata umwanzuro kujya ku murongo w'urugamba, rero bivuze iki kubijyanye no n'umutekano muri rusange? Ushatse wabibona mu buryo bwinshi butandukanye. Hari nk'abanaliste baba bavuga ko yaba yahuye na pression ivuye Kinshasa, imubaza iti se kuhura usubira inyuma, abantu barimo gusubira inyuma
uragira ngo bagusange mu biro igoma. Hari abandi nka M23 bavuga bati yagiye kwifotoza nk'ibisanzwe ngo ajya kwifotoza ku rugamba kugira ngo agire raporo nziza atanga ikinshasa. Bigare ko nawe ashyigikiye ingabo. Ariko hari n'abandi nyine batumva ukuntu general ajya ku rugamba atambaye na helmet, adafite na antibare nk'abandi bantu bakuru. Umuntu utekereza kamemo hariya ku rugamba isasu ntago ritoranya. Uwo waba uri we wese, waba uri guverineri, waba uri inde, iyo wegereye urugamba isasu ntago ritoranya. Nkuko ro byagiye bitangazwa yagiye ku rugamba nta atambaye za ngofero, sinzi ukuntu bazita. Amafoto twarayiboneye twese, yari yambaye uniform isanzwe nta antibare kandi yari mu bimbere, kandi rwose n'amayisikoti yari amuri inyuma, nta n'abari bamuri imbere. Amenya abakameramani aribo bari bamuri imbere. Urumva rero kujyana ku rugamba na bakameramani n'igihiriri cy'abantu nka 50 yari yitabaje itangazamakuru ritandukanye kugira ngo rishoboka ryose agaragaze ko mu by'ukuri nubwo bivuga ko hari uduce M23 yigaruriye ariko bitari ukuri. Hari nka video nabonye bavuga ko yari endemic kilometre de Sake, niko bavugaga muri yaringara ryabo. Bavuga ngo umva ngo Sake ngo iri sécurisé, ngo nimba guverineri yahageze akaba ari endemic kilometre ya Sake, ngo urumva nyine ngo nta kibazo gihari. Nyuma yuko arashwe bivuga ko umurambo werekejwe, baravuga ko umurambo we wajyanywe Kinshasa hamwe n'abakoloneli yarasamwe nabo. Bari bangahe? Baravuga abantu 3, bakavuga ko ngo mu bantu bose bari kumwe nawe hashobora kuba haguye abantu 15. Dufite rero umuvandimwe uri Igoma, ngira ngo tujya ngo tumuvugishe twumva umwuka Igoma uhagaze gute. Nabonye abantu bari guhunga, agira icyo abantu bari guhunga bahungira mu Rwanda. Izo video nawe wazibonye kuri X? Nazibonye, ariko mwumva nanone ko ngo yasize ejo yari yavuze ko nta munya Goma wemerewe gusohoka muri Goma. Hari abaturage benshi bashaka kwambuka umupaka. Abanza gutanga itangazo rivuga ko nta muntu wemerewe kwambuka kiretse abanyarwanda bari Igoma. Ubu nanavuga ko amato yose afunzwe, arangije ajya ku rugamba. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru agezweho ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko nababwiye ku murongo wa telefone dufite Karoti Mupatanishi, ni imboni yacu ari Igoma. Ndagira ngo tumubaze muri rusange. Karoti Mupatanishi, wiriwe neza? Na mahoro turahari kabisa. Ubu tuvugana uhagaze hagana he Mupatanishi? Hano mbagazi wacu mu kigo cy'iwacu muri Kongo muri Goma. Ahantu uri hitwa gute? Hano ndi Avenue Matonga. Avenue Matonga ni mu mujyi wa Goma mu imbere? Ni mujyi wa Goma kabisa, neza uvuye mu mujyi ugiye imbere. Uri mu nzu uratuje cyangwa se uri kwibaraza uri muri gahunda zawe? Ndi kwibaraza kwibarabara neza, ndi kuraba Sake kura mu Nyosi n'ibindi. Utereye amaso imbere yawe hano hari umuhanda, ese bimeze gute? Hari urujya n'uruza rw'abantu cyangwa umuntu ari gucaho ari umwe? Urusasi rwacecetse gato, ejo rurakomeye rumeze nabi, hanyuma FARDC rahura ibibazo byo kuraswa generale wabo nga guverineri wa Nord Kivu. Birabanga bintu bituje gato, masuzi ko abasirikare barashe generale indambara bihagaze gato. Nuko generale iby'urupfu rw'uyu mujenerali Chirimwami byamenyekanye ryari muri Kongo? Mwabimenye ryari? Twabimenye ejo, twaza kubimenya mu kitondo kare niho twabimenya ng'abaturage. Abaturage bamenye mu kitondo kare ariko yarashwe ejo, arajanywe n'indege Kinshasa pour intervention, ariko ku radio BBC ya confirme ko yatusize tawari. Hanyuma abaturage nibo bari kuvuga ko yakomeretse cyane mu mutima, aracyahari, ari gutema, ari muri UCI, ariko abandi bavuze ko atahari, yapfuye, ari muri morgue. Biriko biravugwamo amajambo 2-3 tawo baza,
kubera je asikotiwe yapfuye direct on the spot. Mise Karote, ngewe mfite akabazo kamwe, ese yaguye muri ambuscade cyangwa yaba yarashwe n'abasniper? Warase guvernere cyangwa generale wabo wa Republika ya Tsegeti cyo mumenyanta umuzi hariko kubera muntu yagiye kwiyica wenyene umuntu nga mu generale akaja mu ndambara afite journaliste na kamera akaza filma ashira muri rezo sociaux ugiye kurwana n'abantu bakuruta imbaraga. Sino bivuga ko yarashe nanjye ariko yari kurasana na M23 ari kumwe afatikanye na Muzalendo ngibyo bazakora bari kumwe na EAC bantu batangania na abandi b'u Burundi byo novuga bamurashe urusasi rwamurashe kubera abantu yarafite bari kumurasa yarashwe n'abantu bashaka igihugu kiyoboke kibemo vampire bene ziriya ngaho. Karoti, nyuma y'urupfu rwa General Chirimwami, ese aho ngaho muri Goma uherereye urabona muvuma y'abaturage ihagaze gute? Muri Goma umuturage wese ari mu nzu ye aricaye arakishese kubera cyabyo umenya urabyumva ko FARDC bagira ibibazo bagiye mu bibazo bazabasawe abaturage bakabapora bakabajana ibyabo abandi bazabaraswa. Turumva ko umunsi w'abakubita sake bararafite abaturage benshi tufite ibimuga n'abandi muri hospital generale bararwaye abandi bapfuye kimwe n'indege zarashe zagiye kurasa M23 tazi position barimo bararasa amabombe y'imiriro baratwika abaturage bari mu shamba. Urumva ko M23 yarinjiye mu sake 4h30 abaturage bari bakyaryamye abandi birukangiye mu mashamba mu mirima yabo. Hariko indege za FARDC Chirimwami yatanze indege z'imiriro baratwika abaturage tufite abaturage bafuye mu mashamba benshi abana n'abagore. None byo ndiko ndavuga muri Goma ubu nta numwe uri ku giti cyangwa nta numwe uri kuvuga baracecese bari kwitegura ko buri mwanya wose M23 bagera kuri Goma. Karoti, nyuma y'urupfu rwa General Chirimwami no kuba M23 yarigariye uduce dutandukanye turimo Minova, Bweramana ndetse n'utundi dutandukanye, abatuye Goma mwebwe ntabwo bamufite ko isaha yari yose M23 ishobora kuhagera bamwe kwa mwakisanga muri mwiyo ntambara mo hagati? Abaturage ndabwo bafite kwakira M23 bafite ubwoba bwa M23 kunanirwa kwagera, ariko kuvuga ko M23 gere muri Goma abaturage barategereye n'ibitenge abandi bafite meme amauwa yukuba ba M23 bararushe na guverinoma ya Kongo strategy na politique bafite byukuza bababaza ko bagiye kurwanya M23 bakabarasa batafite ubushobozi bwo bakuraho bari hanyuma M23 bakurikiranye abaturage bakaza bafa mu buryo bwo kutamenya politique barimo. Ikibazo tufite ni kuvuga ko indege bazanye ziri kutwika abaturage ziri kutwika abantu bari kutinya ko bazanye indege zikaza kutwika muri Goma abantu boshira nako bashize muri sasi nuko bana journalist. Urakoze cyane Karoti. Icyo abantu bari kwibaza, umuyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru General Chirimwami yitabye Imana nkuko amakuru yatangajwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yabivuze. Inyuma y'urupfu harakurikiraho iki? Ese Kivu y'Amajyaruguru yahabwa umuyobozi wundi cyangwa se ingabo za FARDC zirahabwa undi mu generali? Abantu barabitegereye kandi ibintu turabitegereye cyane mu mpamvu zazo. Biro yiwe nta muntu harimo bari muri kasakasa kese aba FARDC bose bari mu nama zabo bagiyemo dukumva ko ninde yoza hariya akayobora babutwara. Wumvise declaration za FARDC zose ziri kuvuga ko Chirimwami arari yafuye n'umuzima, ariko turamuzi Chirimwami n'umuntu ukunda Rix cyane yari kuba ariho Chirimwami yari kwerekana video ye kubera ari umunsi bavuze ko Chirimwami yirukanze. Hari umugore watanze video audio ye muri rezo sociale avuga ko abaturage bari bonyene muri Goma abayobozi bose bahunze bari Kishasi. Chirimwami yakoze video ye y'inama yo kugaragaza ko hari muri Goma kandi azogenda kurwana wenyene na M23. None kuvejo bari kuvuga ko Chirimwami yafuye kandi bibitira bisobanuramo neza
irerekana ko yapfuye ari mu nzira agiye Kinshasa n'ubu ntaragira dementure kandi ari muri ndambara arwana abagome be ko abivuga njyewe ubwanjye mvuze ko mfite 89% yo kugaragaza ko Chirimwami atahari nimba bafite uwundi bamuzane agaragare ko agiye kurwana M23 igiye kurwana n'abaturage itafite umuyobozi wa FARDC igiye kurwana nawe bisobanuye ngo M23 ikomeje igasonga imbere vuba twakumva ngo yafashe na Goma. M23 isigaranye 13 km ko iri na Goma umwanya wose yogera Goma ariko M23 ikibazo ifite niyo mpamvu nzamvuga ngiye Karoti buri mwanya ikibazo M23 ifite urukundo abaturage urukundo abaturage ndio rutuma M23 itatera imbere ubu M23 yari kubifasha Goma kare cyane kubera nta muntu hari tufite EAC abandi ba Tanzania na Sadeki nibo bari hariya abarundi na Sadeki nibo bahagaze hariya kandi babizi ko ntacyo bokora badafite umuyobozi wa guverinoma ya Kongo so kubayobora none M23 tarahagera muri Goma nituzi byo M23 tegereye cyangwa muri strategie politique strategie militaire yabo yo gukora indambara ariko ubwanje mvuze Goma iri no leader in Goma abadepite bose barahunze bari Kinshasa administrateur bose nta numwe hari même de la ville yarahunze hari hasigaye Chirimwami n'umusirikare waje kufasha bene wabo ko abivuga mu kinyuma cyabo. Bwana Karoti handi makuru atugeraho yemeza ko General Masunzu yahamagajwe igitaraganya asubira ikinshasa aya makuru yo hari cyo yaziho amakuru nzi Masunzu n'umujanja cyane yavuye Nord Kivu aja muri Sud Kivu avuga ko n'umwana wavutse muri Sud Kivu n'umunyamurenge kandi ashobora kuba guverineri hariya muri Sud Kivu ku proteginga M23 zigere muri Sud Kivu kubera niwo mutima wa guverinoma ya Kongo hanyuma nawe guverineri w'umushi aravuga ati ntacyo tukwemerera kubera tufite general wundi ushobora kutuyobora none ibyo bashobora kuba bamuhamagaye Kinshasa amaze icyumweru cyose ari kuri hoteli ategereye ibyo yamujana hariya bishobora kuba bamujana Kinshasa aje gufata umwanya wa Chirimwami cyangwa bakonfirme amakuru yatangaga ya TikTok niyo mpamvu bamuhamagaye hariya urgence. Hari n'abandi bavuga ko urupfu rwa General Chirimwami yaba ari trick cyangwa se ari umupango General Masunzu yaba yaragiranye n'abavandimwe be muri M23 dore ko ari umunyamurenge. Ibyo ndiko ndavuga nda trick cyangwa plan bo tukorera iyo tuvuga ko abayobozi bose ba guverinoma ya Kongo n'ababicani n'ababandi bari ku maltraiter peuple strategie zabo ndakamaro tufitiye ibyo tufitiye twebwe ni M23 fadigiu nena abayobozi mfite abantu benshi navuganye nabo ejo barambwira ati turi kurira ndaho tuvugira ubivuze nabi batagufata kwica ariko baturage gukuri abaturage bose bakeneye M23 kandi abaturage babaye M23 muri Kongo yose Republika ya Kongo yose ndi ni buryo kutandama bo bafite kubivugamo bohita bafungwa cyangwa bakashirwa mu bibazo birimo Patrick tubona yo Chirimwami yokora kandi M23 ufite Minova M23 ufite Sake Masisi nizo territoire zikomeye zifite ibiryo na securite ya Goma. Urakoze cyane Bwana Karoti andi makuru ayari yose wamenya ngira ngo turabagezaho kuri AMTV show ndetse na Gasabo News 24 katugushimire cyane Bwana Karoti. Okay, nuko murakoze journalist. Arakoze cyane Karoti mupatanishi n'umukongomani uri Goma muri Kivu ya Majyaruguru. Yatugezaga rero situation uko bihagaze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nyango Claude wumvishije ukuri kw'ibihari. Monsieur Karoti urumva ari kuri terre. Hanyuma arabibona byose. Urumva afite credit agomba ku mune ya market ibyo arimo kuvuga ibi bivuga yuko General Masunzu w'umunyamurenge yahamagajwe igitaraganya gusubira mu mujyi wa Kinshasa. Twa turi kubikurikirana kuri X amakuru ya caracaragaho wowe bibona gute byo kuvuga ko ashobora kuba ari
ari trick yagiranye na M23 deko M23 harimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamwe na amasunzu bakaba bagira trick yo mu bice cyangwa se bikize General Chirimwami. Wowe urabona gute Claude? Ndabonye oni ari byo yatangaje Guterres yavuze ko iyi ntambara ishobora kuba iy'akarere, avuga ko afite ubwoba ko iyi ntambara ishobora kuba y'u Rwanda, hagati y'u Rwanda, Burundi, Uganda, numva avuze na Kenya, byantangaje. Gusa mbona abazungu bakunda byacitse, aho kuvuga iby'intambara igiye kuba, mbona ikihutirwa ari ugufasha bariya abaturage bari mu makambi y'impunzi, abantu bababaye. None se oni ubundi ishinzwe iki? Afite umuryango w'abibumbye akenshi usanga utita ku bibazo bibera mu burasirazuba no mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usanga byose babirenza ingohe ntibabyitaho. Ariko mu gihe ubungu M23 yigaruriye aka gace ka Sake, nabonye umuvugizi wa ONU yavuze ko bamaganye ibikorwa bya M23 byo kwigarurira tumwe mu duce tugize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahanga umuntu cyo akibaza ni ONU mu gutanga ubufasha busanzwe ibintu byose birenza ingohe. Twibuke ko abaturage barapfira mu nkambi icyo ni cyane kubera kubura ibyo kurya, kubera kubura imiti. Ubu ibyumweru bibiri bishize amaze kuba abadeplase barenga 250. Ubwo se wakibaza abo bantu oni aho kugira ngo bashakire ibyo kurya igire n'ukuntu ibashakira aho baba. Iyo imera vugira i New York mbega bari abantu nta muntu wabizi, ngo turabizi byabereye mu Rwanda, bibera ahandi hose, byagiye bibera muri za Sudani, byabereye muri za Central Africa. Bara n'abantu bavugira mu n'ababirokrate niko babi. Ubwo bw'abanyamurenge Minembwe buricwa Loni ireberera. Wigeze mu ijambo bavuga ko ikibazo cy'umurenge abantu barashize, abantu baricwa buri munsi, inka zirarirwa, ariko nyine habe no sinanumva na condamnation wenda ngo bakondana bavuga ati nimba hari ngayo nguko rero ngira ngo twanasoreza hano Cloud. Twasoreza hano icyo twabwira ko dutegereje confirmation y'ubutegetsi bw'Kinshasa ko bemeza ko General Chirimwami Peter wiburaga intara ya Kivu ya ruguru yitabye Imana. Ubwo nabwo andi makuru yose turi bugende tubona, ngira ngo turagaruka hano kuri EM TV show ndetse na Gasabo News 24. Ngira ngo icyo twabashishikariza nuko nimba utarakora subscribe kuri izi channel ebyiri ariyo AM TV show ndetse na Gasabo News 24, kanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye uba mu bambere bagerwaho n'amakuru na update z'amakuru yose avugwa mu bihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari. Ngira ngo rero wanakora share cyangwa se ukagira ugasiga comment aho hasi muri section ya comment, ukaduha igitekerezo cyawe. Hari amakuru tuba twabagejejeho, hari amakuru tutazi. Ngira ngo iyo tuvuze inkuru tukayicamo aho hasi wakareka comment twongera amakuru kugira ngo dukomeze gufasha iyi audience yacu imenya amakuru nyayo kandi yizewe. Reka mushime cyane bwana baraho Jean Claude. Urakoze nawe Sebesa. Nimere inshuti bakunzi bacu mwe mwese kudukurikirana umunsi ku wundi, amakuru nkaya na akagaruka. Shalom. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé
On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique.